کردستان و سوریانی پرسا کرد و چارەسەریە پرسێ و دانا مافێنوانە لە هەردوو وڵاتان گەلبەڕێ سینان چفتیۆرەك پەرلەمەنتارێ دەم پارتیە یێوانەیەش دیاربەکرێ پاواکی ڕاستە خودێت گەلمەدا بەبەرە سینان گەلک سوپاس کوین گەلمەدانە دەستپێکی ئەز یعنی وەکە کلیلا چارەسەرییا vê pirsê taybetî vî demî da tê te behezkirin hevdîtinal İmraliyê ya gel rêberê PKK'yê girtiye Abdullah Öcalanê bizanim du mahîk bersiv çi biye ji van kengiye tiştek diyar e heta nuke dawî zanyarî gelek spas dikim malava serî de bayê bêjim sibe komkujiya salvegera Roboskiye em êkî jiyana xwedan bi rêzdarî wana bi bîr dînin lê berpirsiyarê komkujiyê bi tundî şermezar dikin bira baş pêfam kirin ki komkujiya Roboski pîvana demokrasî û huquqa Türkiye eger ew mesela nê çareserkirin êk ew komkujiya biryar de û wek yanî kiryar kiriye nê ceza kirin darizandin huquq û demokrasiya Türkiye wek em bêjin merî nikanê bêje li Türkiye huquq heye yan demokrasî heye na em vegirin ser vê meselê dihizî pirskirin mi got yani dihêla wek em bên hevdîtina Öcalan ne tiştek tune dimide agahiyek tunedir ji bo vê herîsê de ez hatina min wek em ser Rojhilata navîn va bûyerê paşin Kurdistana Rojhilat em bên bûyerê nûh li ser bandora wî li çid ve çin ve dixwazim ser wî biskinim yani çûn û hatina heyata İmralî nebeliye devlet wek lîstikek çêdike em hêvî dikin rokê pêş de pêşî vekin heyata dem partî here bûne fikr û ramanê Öcalan hundir ê derva bi ragiştira parva bike ê baş bûye eger daxwaz dikin ki Öcalan bê meclisê bi gruba xwe de biaxive serî de bira evî wî rakin divê şê bira tecîd li ser rakin bira weke parêzerê xwe û malbata xwe re biaxive dîtinê xwe bîne ziman tamam yani başa hin jî dibêjin rêgirî tê nekirin sedema rêgiriya çi ne yani nuke Tirkiye li hîviya çi ye çi tiştek çê be çi li Tirkiye çi jî li Sûriye heta ku ew hevdîtine çê be li ser hevdîtina mesela Öcalan belê yani ew daxwazê devletê çi ye nebeliye devlet çi daxwaze çima îlam dixwaze ki heyetek here Öcalan bûne ev zihî ne diyar e nebeliye lê em texmîn dikin ama li ser texmîn em naxwazin nirxandinê bikin ji bo wê gerek em rê bipin ka îro sive disve ê çi bikin çi nekin lê armanc dikin eke rokê pêş de heyata dem partî here Öcalan bûne lê pêşiya wî ve nekin çima ew wek problemeke yani erê be bes diyê jî me nûçehek hebî ser yanê hema bêjî van 24 demjimêrên dehatî da hevdîtin dê hebe şanda dem partiyê dê serdana Îmralî bike hevdîtin dê pêkwerin yani ew zanyariya rast bî hatiye helweşandin yan jî wekî xwe yani divê hêlê de agahiya me tune ye eger hevdîtinê çêbû ve çê neve xwe dike ki devlet dixwaze devlet Bahçelî dixwaze dike ki rokê pêş de hevdîtin çêbûye lê ew miheke ew tê gotin bir hevdîtin çêbe îro sibe ama hevdîtin çê nabiye çima çê nabiye ev zî ne diyar ev zî ne belliye baş yani qanetê me heye lê naxwazim ser wê nirxandinê bikim baş min mebesta min ez ser vê pirsê rawestam çünkü tê te gotin hema renga evekilîla çareseriya pirsa Kurd be çut nava Bakurê Kurdistanê jî de heta karîgerî ser Rojavayê Kurdistanê hebin lê ez biçime ser Rojavayê Kurdistanê dît nava weke dem partî bi taybetî Tirkiye dê çi bike ku mafên Kurda bêne danan rêgiriyê dê bike yan jî dê alîkariyê bike gelek spas dikim ew giring e serî de em vayê bêjin li Rojhilata navîn armanc devletê Rojava serkêrşê wan veke bên İngiltere û Amerîkaya müttefikê wan em bên İsraîl û Tirkiye armanc dikin eke Rojhilata navîn pergelaka nûhê çê bikin دوی پرگلا نه دا جار دا آرمانش دکنه که هیز کرێوی ê nav devletê ê Rojava wek Çîn
از بله دنگ تتید و چین روسیا ایران باندور اول سر روجلات نوی رابا یا دنگ میجرد تیم نه مفهم نکرد از دافم دنگ میجرد تیم تمام اگر افکار من عالی کار بند دنگ جبوی نچم بردام ببر سینا ها yani Armanca ve ki bandora ve ki ben Rusya, Çin, İran lüser rojelata navin rakın Armanc evet. Yek. Düdüvi sistema embeşin ya üniter ya Esad hata helveşandın. Xoya ki veşinda le Suriye sistema ka üniter ne mümküne. Geliz kabul nake, geli Kürzi kabul nake, geli Durzizi kabul nake ve ki ben geli Nusayrizi kabul nake. Kik serve sistema ka nü ve ki ben yani illan bira sistema ka üniter le Suriye berdam bike ev şaşiya ke mezine ev dua sedama şerri nafkaya berdavam. Türkiye serve ısrar dikiye Armanj eve ki Xusariya Rojava ve mina em ben statüya ke fermi de magazona nuh de ji negre Armanj eve le kanete me eve bavariya me eve le veşinda ne tane geliyor Kürt ve ben hamu gelik muhanin zaman ve ben Durzi Ermen Nusayri vana kat sistema ka üniter kabul nakin evyek. Düdüvi naha ki devleta evi helveşan devleta rejima Esad helveşan eşkere vekiliye ki bu pişkiriya Amerika bu pişkiriya mühendisliğe İngilizistan İsrail evi helveşan ve hamur rojama van zivayı dibejin Ertuğrul Özkırkızı dibejin devi ki Türkiye gava merhala davi derli kete ve kan ben pişkiri da heteşe hatta ni ki heteşe nizka Şam'ı bu Türkiye levi dervayı bu. Jibo ve gotana ve propaganda başken deven ki mes Şam tamam ki rızgar kır sırada Kudüs'e de ev propaganda belki jibo Nejat Perestiye pelave bilen bikin belki ve kan ben dübe ama rastin evnine em bana Türkiye'dekin bira rastiya geli Kürt ya Xusariya Rojava roke peşer nasip ke. İro ya sebe illan evi rub bu en hazi rub biye zati. Eğer da xaz ki ser rojalata navin bandora xazede bike ve çay gerek seri da diyor ya milli xubda desti xadirş ke Xusariya Rojava. Tişki dibejim naha devlet dağırker seri de emben Türkiye. Haya emben Irak dibejim ki me xata ki Irak kir ya da 2005 enve xata le Suriye dubara nekin. Xata çiye? Xata ve keben hükümet Heremi Kürdistan bu arteşe peşmerge destura federal ya Irak'da bir fermici girdim. Vay xata da bunun. Devi enve xatayı le Suriye dubara nekin. Evzi şaşıya kemezine. Evzi şaşıya kemezine. Ev xata ne bu? Şinavê çi bê tekirin baş e? Veke bên tekuşîna azadiyê da. Şewa? Şinavê çi bê tekirin ku ew xeteriya çê nebe? Ha Kurdê çi bikin? Baştir e gelek giring ev. Ji bo wê yekem evekî gerek Türkiye sînorê xwe bizanibe. Sistema Esad Türkiye hiline veşan. Ji bo wê zî sistema nü, pergala nü, Türkiye illam her tiştey minan bu ev ne mümkün yek. Düdüvi şevaki devleti dağırker li şer şaşi u nakukiye xur li dijî Kurda. Li her dikin tenjem hevdi geli Kurzi li ser destketinê xwe li ser rastiyê xwe îro nizîka hevdi bin. Yekitiya xwe pêk bînin. Ji bo wê serî de Rojava gerek yekitiya xwe pêk bînin. Paşî gerek Rojava û em bên Herema Kurdistan rokê pêşa nizîka hevdi bin. Mesajı hevpar ra güçlere parva bikin. Başa barısı babata evayı vereceğim. Yen Bakuri Kurdistan. Ben bastamcı Türkiye güçlü vaka Dem Parti. Hin hespetkin babata çarasariya Persa Kurd tekeli çarasariya Persa Kurd Rojava Kurdistan biya. Yani her do vaka kartel beramberi ekudubun munal aliye Türkiye tetap karanin. Jibo kutuştaki o saçına bad gel aliyen siyasiyen Kurdit peyvendiye da nehin. Yani kanata me eveki Türkiye siyasete xay hundur li Bakırı Kürdistan'ı li ser Rojava dimeşiye. Eğer li Rojava statü
بو فرمی ترکیه باش دزانه که لهندر مجبوره که 25 میلیون 30 میلیون کرد را ستاتو قبول بکن به ستاتو نابه ذاتی جبا و اصرار دکیه و که میجن که ستاتو خسری روجاوا نو فرمی جاد مهانی زمان او شاشیا که مزنه با گمل بدل الگل مره لرفشنبیر مره وقت شیخ مرشد خزنوی چه واد بیجه اصرار دکه بانا پاتی مدکه بانا سیده مدکه بانا رفشنبیر مدکه وقت ای که وجدان گلن مجارخ دیز هنوز زمان من جال پول سارته ده مثلا جزایر دا چه وقت دیجی سیاست فرانسا درکت هرش جان پول سارته کرن همو گشیا گوتن که جان پول سارته وجدان فرانسه ایک وجدان گل کردن گرک رفشنبیر ما سیده ما مله ما وانا دنگ خیرو بلند بکن لسر پارتی لی بنرن ایرو پارتی ما نزدیک هفته نون لروجاوا کردستان اشو اخ نزدیک هفته بون بانگمال پیاده را بانگمال انکسر را دست خود درش هفته بکن چه عالیه ود گل قندیل چوا پیوندی هنه کنو که داخواست تکره دست دروت نوار روجاوای کردستان دانه با اوای که راستا خوشی بحثا قندیل تکرن چک بین دانان پک یا پک او بین در خستنی روجاوای کردستان بخوت ده بن داخواست که هو ساته تقبل کرن مناقشه سرته تکرن باشم نکرم او بابت روجاوای کردستان داخوازی یکی دانینا چکایش عالیه حسده و چک دست دولت دابن یا دویجی پککه یا پگه الویری نمینن بهر اواکی هبه جبوی که ترکیه مطرسیار سروان نافچا چه نکه قبیل ناکد و چه زانیاری هنه او بابتل قندیل چاته تبحث کرن چکی وکی گل جرات تبحث کرن یک آلی کرنا پرسا یان الامرالیه یان القندیله یان جی پیک وه نه به سری ده وای بیجن خسری روجاوا دناب سیستم که فدرال یا سوریه دا به قبول کرن مثلا هسته دور دا تی شاره سر کرن چه و تی شاره سر کرن او مثلا به شاه نافخوی هزه که پیکان فدرالیزم سوریه نه اگر سری دا فدرالی سیستم فرمی یا امبستاتوی فرمی یا روجاوا نه قبول کرن به شاه مسئله دل ام بین برا صدقل برا درکه و خود بلا بکه یان فلان بوا بیوان بوا اونا دوین نراستن اگر ترکیه وقت باوری بده به فرمی بیجه از ستاتوی روجاوای کردستان ناس دکن او پرسیوه دن پاشیده تین روجاوه اما دسری در ترکیه دیده که از ستاتوی قبول ناکن از دخوازم ده 40 کیلومتر سرانسر روجاوای کردستان و کم بین افلهی که سینورا که افلهی شکن ازاتی کردستان نامیده جبوه چارسری وایه در عراق دا کرده چارسری درخسته هوله به کردستان عراق دا لسوریز کرده دفعت و درخسته هوله اگر کی روجالات ناوین لسوریه به تایبتی چارسری دیگره کرم که پراتیک کرده بنرن کردستان کنن باخشه و زاویه گلان و باوریان حکومت حرم کردستان ذکر به زمان فرمیانن همو وکمن باوری بس کرتی یعنی کرتی برای سینا کرتی اول کتی هنجتن جدی کارکی ناکد جبوی چاره سریه چل سوریه با چجیل باکور به